namkena kambe ka Master Xitsonga analyst channel namuntu of course ta ikhela la hosi ngopfu Mr Post loyi nga ta ikhingu linka vele vele na hlaya Bible tisela nsambo of course na kokwana Africa va ta nghena kokwala iko na vele vele and stuff like that yeah even then makumo of course ta ikhetela hi lekker stylist you also previous mishuro kwala ikhe update ikhe komisa ko singo Mr Post update in the album la of course aka live and stuff like that so okay landerisa vele vele hi yin'wana ya ti sources of the problem lively ku nga ri ku hi la mhaka yi nga sungula kona in overall swi komena ku mhaka leyi tela ku la ikhale yi nga va yi kha yi ri kona and stuff like that so after loko singo Mr Post a fika a endla this live ne hi fike hi vona hlaya Bible la a posta swo karhi but before ya ka swona a hi vete ni ya ka posta ya Mr Post laha hi nga fika hi n'wi vona se a hlundlukile so of course hi fike hi vona singo Mr Post a fika tsala ku n'wina mi nga kusuhi na ximphunta lexi n'wi byeleni ku u ta rila December hi dya hi yena December leswi of course singo Mr Post yi nga fika yi endla swona kwalano yi vekela 2 images so leyo sungula image we can assume ku nga ku ri yena misa lo hlaya Bible of course I can't easily verify it because ani kota ku kuma this image ka account yena I'm not sure if you delete or kanjani or maybe perhaps I zangi ku va kona and stuff like that ku na comment yin'wana kwala hansi ka post ya le ka image leyi nga tsariwa hi verima vonyongo kwala yi ku se mani nhungu vanhu leyi yi endlekise ngo yeah and then on the one on the right we can confirm because swi confirmisisini na sweswo it's his mother mhani wakwe walo lava nga on the right yeah by the way vanhu lava mbale swiambalo swa kereke ya ZCC mina ni siva 70 beji kwalano because ni twa ku veri ku na mulawulawu ni kha ni hlaya ka ti-comments mina ku va na hambana swona swi nga zi ku ta comment ku ta hlaseriwa mina moto va mbele swimbalo swa ZCC ya star hi leswi nga endlisa swona and stuff like that so hi fike njhani la Master T as stated swi komba na ku hi sayiti ra mina nyimpi leyi khale yi ri kona leyiwa swi hosi ngo yo hetela se a kota ku hindza mpimo ne so initial post ya kona by the way hayi eka account ya yena swilo leswi deleteriwini leswiwa by the way aka ha na nchumu la aka ha na content leyi nga busy hi yona la munhu loyi kha hi nghena ka hlaya Bible la mi nge swi kumi swilo leswi hi nga busy hi swona la swi deleteriwini hinkwaswo la so hi tirhisa ti-screenshots le ka mene vele vele so a fika kumeka vele vele a fa a tsala ku u nga za u yakela mati hi Bennett xi teke all hi leswi of course a fika a tsala swo hlaya Bible la so yona post leyi of course a nga hi tsala initially after loko hi vone Mr Post a ri karhi a ri busy a kha a chela mati le ka masingita mall mhaka leswi swi ngo swi kombela ku mhaka leyi hinkwato since because a ri swo a nga ri sungula ku khalinyana maybe va nga va na nyimpi yo karhi ni nga ta tlhela ni mi referisa vele vele hi comment yo karhi and then very khe tlhela ka that initial post leyi Mr Post a nga fika a chinga ka yona laniwa i tlha tsala na yin'wana in comment misa lowu wa kwala kha chinga laha of course a fika a tsala ku hi mina ni nga te u kelela mati phikizana na Bennett vaswo ku komisa ku mhaka leyi ya linka ku hi sayiti ra yena ku ya yona comment yo sungula leyi a fika a yi tsala and stuff like that ya tin'wana ti-comment a rhuketerini vele vele wa swi expecta swo vana sweswo under this post mara yo sungula hi ya leyi ya mati liya and laha swi tikomba ku i khalenyana va kha va lwa and stuff like that ni ta mi referisela vele vele yin'wana ya ti-comments vele vele ya ha ri kona under this post leyi yi nga fika yi tsaliwa hi hlulani kwalano laha nga fika komisa ku dya ku hlamula even then ku hi fike ku bari leyi u hlula hi Bennett and stuff like that yeah and then after this post yo singo Mr Post a kha tsala yin'wana post miselo a kha chinga vele vele la yeah la of course a fika tsala ku Mr Post a ndzi tshama ni tlela na mhana wena ni tlele na second wife ya wena I guess a loko tsala sweswo u hlule hi Bennett u nghenela mina famba kela insukela ana vele awunqambi ni leswi of course a fika tsala swona hlaya Bible kwala yeah to verify leswi ni vula ku munhu loyi mhani wa wena not the wife ku hi fika hi vona ximatsatsanesa majabula kwala fo komisa ku se mopenga then he replied lol a mi ri vonangi le ka page ri fake already
okay. As you can see, so we can assume the one on the left ku nga ku ri yena because hi vona kha a reference timhaka ta OLED ntsena, so hi nga assume ku luwa wa beige luwa un'wana ku nga ku ri yena, I guess, yeah. And then she continued and asked, kasi mi lo commenta na n'wina a ni twi mavona se ku deleriwa OLED and stuff like that, yeah. So he indicated lol hi dyona di nga ni phaphela ku ya hi yena, so yeah, lowu hi languta ku hi side ra yena laha a hi vona a poste swa mati la, mara ku na comment yin'wana nga hi vona laha. Laha hi fike hi vona she gave it kwalana, as you can see hi fika yi kombisa ku I'm disappointed hi Sambo, yes, and then swa Mhlengwe kwala hi fika yi kombisa ku problem va desperate for fame, Jung cousin a 17 but still a nga twi, so as you can see swi komba na ku mhaka leyi khalenyana yi kha yi ri ku va ri karhi va clasha, because this one Mhlengwe like is indicating ku is a cousin le 17 ku kombisa ku ku na swo karhi sa ku ri khale swi kha swi humelela, because in overall clearly na loko hi cheka account ya yena laha we can basically deduce he's a fan of Benny Mayengani, because ni vona a poste na that 44 gigs ya Benny Mayengani the president a ka ha ri 36 nkarhi lowu, a ku score xi ri yini kwaleno a hi posting this gig guide, so swi clear ku obviously fan ya Mr Boss yi nge post this gig guide, so swi clear ku i wela ka side ra hala ka Benny Mayengani and stuff like that. Even then very sick hi jika hi ya ka side ra hala ka big fan ya hosi ngoma Mr Boss ku nga Assurance, so hi fika hi vona of course a fika tsala ku mhlaya Bible tiyisela Nsambo ni mi kota blind DJ khuzekani before posa dim onha vito and stuff like that, so that's what they wrote. So hi kona hala hi nga fika hi vona Bible laniwa yi kha ya ya mahlweni hambi sweswi yi nga delete ka account ya yona, mara hala ni voni yi ha ri ku engage swinene, laha of course yi nga fika yi tsala ku lol vito ra yini a ni chuhangi nchumu, OLED yi n'wi tsale ka Facebook over xiphunta ri hlula hi Benneth phela mina a ni qambi. And then Assurance wrote hi okay, and then he continued and wrote Sambo kwala o yimbela yini xi nga ta nghena matilweni na a ni mfana mina phela and stuff like that. Mhaka yaleyo ha ha ri kwala ndzeni hambi ni tiyisa hamba hi ni tiyisi hi fike hi vona loyi wa Sigidi laha fika kombisa ku hi Sivara kasi hi kwini di nga tsala hi OLED, hayi ku va ku vekile image laha obvious va kha swi va thyakisa obviously, naswona if n'wina mi ku a mi nqambi why mi nghenela swa tinqambi, okay yeah that's a valid question. Phela n'wina mi lovele sesi hi 12,000 rand ivi hina hi prepare swakudya swa 21,000 ni ya hi nyika post info yaleyo yi nghena ngomeni yes a ku ri loko ri mintiyisi a ku ri loss man. Khi suka vhele khi ya henhla another post yi nga fika yi tsariwa hi Assurance laha fika tsala ku ni zamini ku hayitela Jerry hambi no diza hi 50 wa ti-fish swi nge cinci December i ya hlaya Bible tiyisela Nsambo even then a vekela this screenshot khi hi chekela naswona ku hayi se khola yi ri around vo ma 5 minutes a ku ri busy blind kha ku boriwa hi timhaka leti nga ku humeleni and stuff like that. Hala nga commentanga even then khi hi hundza hi ya ka the last post hi fike hi vona Assurance a fika kombisa ku mhlaya Bible tiyisela Nsambo Jerry mi nga foneli mina for rivalele fonela le head office ka Ngove di rivala va Sambo va ya va ti-fan ta dyona moya wa December activated. So mhaka yaleyo if hlaya Bible lava rivalelo i fika fonela hosi Ngove hi doxe kwalano a kombela ku rivaleriwa and stuff like that. Hana la nga commentanga hayi da hi kha hi swi landzelerisa hi vona ku swi ta kha swi endlisa ku yini and stuff like that. Na ku section ya yena yi herini fike hi vona loyi wa Sigidi again a tlhavuye hi n'wi voni musi ka the previous comments la nga fika tsala ku se va ra hlaya Bible tiyisela Nsambo ni kombela ku rivaleriwa ka phosa mi nga se nghenisa sisi wa mina ka swilo swa n'wina hoyi sesi wa yena ka swilo ku zana tifayili swa straight kaso a ni ku kumbexana o ku bifini a tlhaya hi veka kambe gonya kwalano hi ya hlekisa yo image yaleyo style da hi xirhabini and stuff like that. And then fike hi vona hlaya Bible a fika a responda on top la nga fatsela ku yane ku za ni nga ha trust munhu wa ntima especially lava hi tivanaka ni na mo songs ni nga ri nqambi
loyi nghena ni teka comment section yi tlhe fika hi kuma kombisa ku tinghoma se ni tiyisini ka ngove ni vulavula sweswi phosa na magigwana byi le studio hayi a rindza okay hi vheta hetela hi kokwana Afrika a yi nga ta sala a yi nga ta sala already yi poste swin'wana fike hi vona yi fika yi tsale man'wana na muzaya a nga nene se yi suka na mazayo nuku a rindza yini hetini post leyi ko ku vhevhela se ni fikile ma ni hleka ni heleri ku swi kota ku va kahle ka video swi nga ta bora but yini hetini post leyi nuku xi fikini kokwana Afrika wo za kokwana Afrika ta vuya hi leswo in the very khetela hi lekker stylist we have some great news because hayi rin'wana ra tinsimu ta lekker stylist ri nghenini ka trending mi ngo vhumba ku nga ku rini hi mbilu mi kha mi vhumba no ri nga ri kha ri ka number one hina lava hi khi hi famba hi famba hi ta cheka ku xana lekker stylist a nga va a nghene ka number one kwala a hi sungu vona i kwini kasi lekker wa stylist wa kona kumbe wo hembe hi basta thi a ni hembi waloyo bom so fika hi cheka kwana hi fika hi kuma ku hayi risimu leri ra lekker a wu beke mbuyongwana sri le ka number 25 on YouTube trending nga vula tani ku congratulations to him i tirheni swinene swi kahle swi beliwa mandla swi kahle swinene ka ha rhondze ni ri nga nghena and stuff like this so i mhaka kahle swinene and then we khe ri chekisa laniwa ri vete ri pfula a ri vona ku in 4 days se ri le ka 92,000 views yeah it's doing well great and stuff like that leswi of course leswi nga tshamisa xona eka project ya lekker stylist and stuff like that kwalano tani leswi mi swi vonaku a hi pfula nga hala ka ti-album so hi leyi and stuff like that leswi swilo swi nga tshamisa xona kwalano ya hi yo top song ya kona as you can see kwalano yi landzeriwa hi I guess Xiloyini ne November ku ta kha ku landzela Xiloyini yona yi landzelaka Xiloyini and then ku landzela 23-22 ni kombela yi chuza ku tlhela ku landzela ni kombela yi chuza leyi nga na Babarilani yi nga tirhisiwa longo voice and stuff like that i tirhisa ra last year wa nga yi chelanga this year i swa khale i risimu ra last year leri ri fike ri uploadiwe last year ro ka ri nga uploadiwangi so a ritsi but by far swi tikombi na ku ya mbuyongwana yi ta tirha kahle loko hi cheka by far na Xiloyini yi komba ti na potential ti ri timbirhi the other ones na by force swi komba na ku ti le ku saleni ndzhaku hi ti-views and stuff like that but hayi swi ta kha swi vonaka but swi komba na ku mbuyongwana na Xiloyini ti ta topa loko hi kha hi cheka project ya yena and stuff like that so hi leswo loko ri amukeza mi swi ni ta kombela mi tlika subscribe he vazaya leyi ahe ma yi vona yo raha n'wana mhani ya u ri u lava ni n'wi lovola hi kombelo ya yena yi ti lavela mina himpela vanhu a hi fani ku ya mina mbilu yi ti lavela mali la kotaku ku lava vanhu i munhu wa ka Khumbuleka ntsena cherry yo tshamela ku ku kombela mali a yi ku rhandzi hi ku munhu wo ku rhandza a nge ku vavisi ni te take it easy on me ni vavisekile moyeni ti-boyfriend ta valungu ti khisiwa magomo loko ti tlele hina hosechi hi wo siku rin'wana ni ta ku yo mjolo ivi ni timeka and mi nge tshami mi kha mi fixa relationship every day a ka ha na love kwalano tani haleni gorgeous